ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Facebook na Twitter. Mudukurikira kandi kuri @radio yacu, naho kuri wayeshatu radio yacu voa.com, ni kuri site musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri commune Giteranyi, aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 n'ikiganiro muri Sanga. Uyu munsi rero kikaba kiri bugaruke ku ntambara ibera muri Ukraine hagati y'icyo gihugu n'Uburusiya. Iki gihugu gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 40, kikaba icya kabiri mu bunini ku mugabane w'Uburayi nyuma y'Uburusiya, kimaze iminsi 26 mu ntambara. Umurwa mukuru Kiev utuwe n'abantu bagera kuri miliyoni 3 uri mu duce twibasiwe n'ibitero by'indege z'Uburusiya. Mu gihe hakomeje kuvuga iby'imishyikirano hagati y'impande zombi, ku ruhande rumwe n'ibihano bifatirwa Uburusiya mu rwego rwo kubuca intege zo gukomeza inzira y'intambara, ku rundi ruhande intambara yo ni wema. Mu mpera z'iki cyumweru imirwano ikomeye yabaye mu mujyi wa Mariupol n'ahandi nka za Kramatorsk, Kharkiv, Chernihiv, Lutsk n'ahandi. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko kuva Uburusiya bwatangira kugaba ibitero kuri Ukraine, ikigereranyo cy'abamaze kuyigwamo kirenga kure 15,000 n'abandi barenga 2,000 bayikomerekeyemo bikomeye. Gusa nyine ibyo ni ikigereranyo gusa. Itangazamakuru rinyuranye ryemeza ko amazu y'abaturage agera kuri 80% yasenywe, naho abarenga miliyoni 3,200,000 bakaba barakuwe mu byabo n'iyi ntambara. Ikigereranyo kandi kibimaze kwangirika kibarurwa kuri miliyari z'amadolari y'Amerika, hafi miliyari z'amadolari y'Amerika hafi 120. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni umunyarwanda umaze imyaka 34 atuye i Kiev muri Ukraine. Buri munsi igisasu kirashwe n'ingabo z'Uburusiya ku murwa mukuru Kiev kiba gishobora kugwa aho yihishe n'umuryango we, ariko Imana igakinga ukuboko. We n'abandi batabasha kuva Kiev muri intambara babayeho bate? Ukuri babona kubibera muri uyu mujyi ni ukuhe? Ibindi bibazo bahura nabyo biteye bite muri iki gihe kitaboroheye? Ibi n'ibindi bibazo byose by'amatsiko nibyo tuza kugarukaho muri iki kiganiro muri Sanga. Reka nakira umutumirwa wacu w'uyu munsi, Bwana Hoshidel Mucungakawa. Ndakuramukije cyane, nguha ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Ndabaramutse cyane. Ukraine gira musurawa. Mukomere rwose aho muri Kiev, nubwo ibintu bitoroshye, turizera ko Imana ikibahagazeho. Rwose Imana rwose icyakora ubwo bavuga ngo umuntu wese urenganywa ukurikiranywe n'Imana imurinda buri gihe.
kandi imana nta gituma umuntu arenganira ubusa. ushobora kwita umwe ariko wa kabiri ntumushobora. Yego, reka rero tugize amahirwe yo kuba dushoboye kukubona no kukuvugisha kugira ngo udutekerereze uko ibintu bimeze aho ngaho i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine. Duse n'abasubira inyuma gatoya mu minsi 26 ishize, dusubire mbere y'intambara mu gihe hari ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi, abategetsi babyo baterana amagambo. Utubwire umwuka wari uri aho ngaho i Kiev mbere y'uko igisasu cya mbere cyitura aho ngaho, uko abaturage bari bameze, uko ubucuruzi bwari bumeze. Uduhe ishusho y'ubuzima rusange mbere y'uko intambara itangira. Mbere y'uko intambara itangira nta n'umwe wanabitekaga. Hano abantu baratemberaga, abantu bakoraga icyo bashaka, ndetse n'abantu hano batemberaga mu Burusi, n'Abarusi bazaga hano. N'ibintu utumvikanagaho ntabwo wabonaga bitagaragara cyane. Yego, ku mateleviziyo no ku maradiyo abantu batandukanye bavugaga ibintu byabo. Hari abavuga bashyigikiye Uburusi n'abandi bashyigikiye Ukraine, ariko muri rusange wasangaga ikintu cy'ubwanganye bwagezaho igihugu cyatera ikindi ntabwo byagaragaraga, nta n'ubwo umuntu yashobora kubitekereza. bivuze ko mu by'ukuri nubwo abategetsi babwiranaga amagambo nk'ayo, mwati tuzabarasa, undi ati bizagenda gute, mu by'ukuri abaturage ubwabo bo byabaguye gitumo. N'abategetsi benshi nabo byabaguye gitumo. Muribuka ko na perezida wa hano nubwo uzi ko abandi banyamahanga batubwiraga bati bazabatera, uzi ko hano kugeza ku munota wa nyuma nta n'umwe n'abategetsi bandi babyemeraga. Biramutse ari uko bimeze rero, abantu benshi baba batariteguye intambara. Ndavuga wenda kumwe umuntu avuga ati reka mfate utwangushye ndebe utwo nasahura, cyangwa se nizigame utwo nzakoresha mu gihe cy'intambara. Ni ibintu bigaragara, ni uko mbese no mu minsi ya mbere abantu bahunze bihuta, ibintu byinshi babisize hano, yafataga utwo ashoboye akagenda. Ntabwo ari ibintu byari biteguye. Bumvaga deja nubwo atari intambara izamara n'igihe kirekire, bumvaga bazahita bagaruka vuba vuba kuko benshi bagiye muri wese y'igihugu. Ariko rero nyuma yaho babonye ibyo Abarusi bari gukora muri iki gihugu, basanga atari ibintu bizima, atari ibintu umuntu muzima yakora ku isi. Batangiye gusenya amazu y'abantu, batangiye kwica abantu, batangiye kwikiriza n'abantu batari abasirikare. Iyo wica abasivile, icyo gihe abantu batangira kwitera ibibazo byinshi. Iyo bari barwanaga n'abasirikare nibura bikagaragara. Ubonye ko Abarusi barasa amaso y'abantu, ikibazo impamvu, ikibazo icyo bashaka. Umuntu muzima umuturage usanzwe yibaze nicyo kibazo cya mbere yibaza. Duse n'abasubira rero nanone inyuma gato, ibyo by'ukuntu bagirira nabi abasivili wenda uraza kubitubwira hirya gato. Igisasu cya mbere kigwa kuri Ukraine, abaturage bamenye ryari, bamenye bate ko Uburusiya buteye, byagenze bite? Ubundi bateye mu gitondo kare saa 10 za mu gitondo. Ibi bisasu bya mbere byaguye hano. Abantu bari begereye, tuvuga nk'abantu bari begereye ahantu hari ibibuga by'indege, ahantu hari ibigo by'abasirikare, nibo ba mbere batangiye kumva ibyo bisasu by'Abarusi. Na hariya rero hari umurongo w'intambara muri Donbass aho barwanira, naho baratangira icyarimwe nk'uko batatse hano Kiev cyangwa n'ibindi byegereye Ukraine, ndetse ku mupaka w'Uburusi na Ukraine hariya muri este ku mupaka wa Kharkov na Sumi, abo nibo babyumvise bwa mbere. Ariko noneho hano Kiev mu gitondo saa 11 rwose natwe n'ayo mabombe yatubyukije mu gitondo kare. Ubwo twatangiye guhunga tujya mu buhungiro muri metro cyangwa muri munsi y'amasoko.
ubwo ntabwo mwigeze mutekereza, wowe ntabwo wigeze utekereza kuva mu murwa wa Kiev ngo usohoke mu gihugu nk'abandi? mu minsi ya mbere bigitangira nta n'umuntu anabitekerezaga, abantu benshi ntabwo bari bitegeye guhunga, nta n'umuntu anabitekerezaga guhunga. Abantu benshi batangiye guhunga nko ku munsi wa kabiri wa gatatu. No mu minsi ya mbere mbere y'uko intambara itangira rwose n'abantu benshi bari batarahunga, batangiye guhunga nyuma ku munsi wa kabiri, mbese kuva umunsi wa mbere n'uwa kabiri donko barashe umunsi wose rwose ibisasu byirirwaga umunsi wose, umunsi nijoro. Ubu hari abantu se bagishobora kuvamo bahunga? Abantu baragoswe, abahunze barahunze, barimo bazagumamo, biteye gutesa n'uduha icyo gishushanyo? Hano muri make ubutegetsi burakora uko bushoboye kugira ngo buhungishe abantu ahantu hari kuraswa cyane, hariya hegereye Kharkov, Sumy, hepfo muri za Donbass na za Mariupol. Ubutegetsi uko bushoboye kugira ngo buhungishe abantu, kuko ko hari amatere avayo ajyana ahungisha abantu, akabaza hano Kiev, abandi bagakomeza bajya hano west y'igihugu. Yego birakomeye kubera ko ikibazo cy'umutekano gikomeye, kubera ko abasirikare benshi b'abarusi binjiye mu gihugu. Umuntu bagomba gutegura inzira bacamo, bakahashyira umutekano kugira ngo bihura n'izo garida munsi zibona aho zica, n'amabisi ashobora gutwara abantu abona haca, cyangwa n'amamodoka y'abantu bwite abona haca. Bagomba gukora umutekano. Cyakora icyiza ni uko nta muntu babuza kugenda, nta muntu ushatse kugenda rwose, wabishatse ushobora kugenda. Umuntu ubishaka wese aragenda. Yego ntibyoroshye, ariko rero wabyifuza rwose uragenda. Ubwo ni ukuvuga rero ko wowe ntabwo wigeze utekereza kuba wahava ngo uhunge? ni uko ibibazo byanjye bwite byerekeranye n'ubuzima, byerekeranye n'umuryango wanjye, ibyo byatumye ntagera aho njye. Mu kanya rero turagaruka gato kuri iyo ntambara n'ibyo ubona n'amaso aho ngaho ry'abantu, ubuzima bw'umujyi, ubucuruzi. Ariko nyemerera tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ikiganiro muri Sanga witwa Adrien Nimpagaritse. Ubanza hari icyo yifuza kubaza. Bwana Nimpagaritse, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije, ndamutsa n'uwo mutumire n'abantu bose banyumva mu kiganiro muri Sanga. Komera cyane. Uherereye he Adrien? Neza na neza ndi mu Ruyigi muri komine Butaganzwa ku mutumba wa Gasasa. Aho ni mu Burundi? Mu Burundi. Ndafise icyo nashaka gushikiriza. Ni ukuri ndi umuntu w'umurimyi muto, narabonye ikijya gisagara bari nyene cononekaye, hama birantera impuhwe n'ikigongwe. Naciye mfata umutima wa kigoro, nca negeranya ibiro 100 by'ibigori, ndabishikiriza hasere n'ukuri ku mutima w'ikigongwe nagize. Sinzi ko bizobashikira uwo mutumire, babandanye bihangana, ivyo nagomba gushikiriza. Murakoze. Urakoze cyane Adrien Nimpagaritse, kandi warakoze cyane kugira uwo mutima utabara, kandi wakoze no guhamagara ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri Sanga. Ugira umunsi mwiza. Namwe murakoze. Uramwumvise rero Bwana Hoshidel Mucungakaba, wumvise ibyo Adrien Nimpagaritse avuga. Ubwo wenda turaza kugera ku bakeneye imfashanyo, ariko nagira ngo tubanze dusubire ku kibazo cy'intambara. Abantu bafite inyota, bafite amatsiko yo kumenya ngo urugamba rwifashe rute aho mu murwa mukuru. Sa nk'udushushanyiriza uko biteye. Hano intambara igitangira ku munsi wa mbere mbese nk'uwo hasigaye intambara yatangiye kuri 24, ariko kuri 23, 24, wagira ngo bari bazi abantu benshi bari batangiye kugira ubwoba, ariko batangiye kugira icyo bakeka, batangiye kwitegura
abantu benshi biyandikisha mu muryango ugomba kurinda uyu mujyi wa hano, ku buryo mu munsi umwe cyangwa umunsi umwe gusa komite ishinzwe komite y'abasirikare irinzwe kurinda umujyi wa Kiyevu haje kwiyandikisha abantu barenze 100,000, kandi abenshi bafataga abantu bazi ibintu by'intambara bakoze mu gisirikare, abenshi nibo bandi baragarutse baza kwiyandikisha, ku buryo ikibazo cyo kurinda Kiyevu cyahise gifatwa kitabwaho, byahise gifatwa vuba vuba, buruganiza ukuntu Kiyevu bazayirinda, ku buryo abarusi ba mbere bageze hano bashaka kwataka Kiyevu barumiwe, basanze ukuntu babiteguye. No kugeza na n'ubu mwabonye yuko kugira ngo begere Kiyevu abarusi byarabananiye kubera ko hano rwose abasirikare barenda Kiyevu, abantu n'abaturage basanzwe bagiye mu gisirikare, n'abantu basanzwe, abaturage ba Kiyevu n'abantu bavuye muri Ukraine hagati, bumva ko Kiyevu ari intuza, ari sembole y'umujyi, ari kapitali ya Ukraine, ko atari ikintu kigomba gukorwaho. Hano usanga abantu bafite fiyerite y'umujyi wabo, ku buryo nta muntu ushaka kuwutanga, bafite ishyaka ryo kurwanira umujyi wabo. Nubwo bafata ahandi hose, ariko Kiyevu bumva badashobora kuyitanga uko byagenda kose. Ni nayo mpamvu usanga yego nubwo Kiyevu, urabona ko Kiyevu nubwo harimo abantu 3,000,000, ariko 1,000,000 nibura iracyari hano yose. Ndi kuvuga abaturage basanzwe bari Kiyevu rwose. Na hano ntuye mu nzu dutuyemo abantu benshi, baracyari benshi, ntabwo ari ukuvuga kandi ko ari abantu bakuru cyangwa bafite ibibazo. Hari imiryango, hari umugore n'abana byose bakiri hano i Kiyevu, batahunze, bizeye ko Kiyevu irinzwe. Kandi usanga n'abantu bari hano usanga nta bwoba bwinshi bafite. Reka twakire Bwana Egide Nkurikiyingoma, ikaza mu kiganiro muri Sanga. Bwana Egide. Ego murakoze cyane. Nibyo ko Uburusiya bwashaka kwigarura Ukraine. Mugabo uyiravye abenegihugu ba Ukraine barafita icyo nokwita resistance. Nibyo umutumirwa amaze kutubwira. Yego ibya resistance, yego barayifita. Mugabo twe turibaza duti intambara bari kushobora kuyevita mu masaha 28 baciye mu biganiro. Rero nk'umuntu abyihweza yabaye mu ntambara, azamabi y'intambara imwe nameze, yewe nosaba bwabo Burusiya yaba Ukraine bakorosha imitima, kandi ibyo babishika ko amahoro agasakagara muri Ukraine. Hanyuma hariho ibyo twumva no muri Afurika. Ariko iyo uvuze ngo bakoresha imitima, uretse gato Bwana Egide, iyo uvuze ngo bakoresha imitima uba ushaka kuvuga iki? Ni kugenda mu biganiro, bariko baraganira, hakaba ibyo bumvikana ko jensiri n'ibyo batumvikana ko bakabyicarira, kuko birahari byatumye ijya ntambara itera. Hanyuma kandi ku mpande zose bakevita abo twita sapere pompier, bamwe bakeka nkuyoza bavuga bati mukagize ibintu byose hariya, niko twavyibaza gutyo. Donc ibiganiro byari kuja imbere. Urakoze cyane Bwana Egide Nkurikiyingoma kuri icyo gitekerezo cyawe utanze. Murakoze namwe kutwakura. Reka mbere yuko mukanya Bwana Mucunga Kabandaje nkugarukeho, ariko nyemerera none twakire Alexis Niyimbona. Ego murakoze cyane. Uherereye he Alexis? Je ndi Burundi Bucitoki. Ni igitekerezo ni ikibazo?
ego mbo ibitekerezo twagira duterere kuri bene wacu bari muri Ukraine kabisa. ijya ntambara ni intambara noba yuko igamije kwataka isi yose. kubera iki sa kubera icyo bivuga gutyo? mbo ndabivuze uku kubera uravye inguvu ntuze ya perezida w'Uburusiya afise, urabona ko afise inguvu kabisa zirenze. komeza. mugabo hambavu yaho hari ikintu twibaza cyane cyane abantu tubikurikira ku maradiyo, tukibaza ese ni kuki Ukraine yoterwa isi yose iraba ntagire igitabara? yego hama nkaca mbaza alo yego komeza. nkaca mbaza abo bari muri Ukraine, je nasomye kuri rezo sosiyo kare kugira ngo ntange nimero, ahantu imfizi zibiri zigwaniye ibyatsi nibyo bihashirira bikahashigira, ntagisubira kuhamera. komeza wihuta. ego je mbona ko abo bene wacu b'abanyafurika bariyo boraba nambe rugira byose bafasha bakaronka inzira bacamwo, bakabanza bakizibukira bakagaruka ino muri Afurika iwacu ni heza, naho nyine bakaba baraharuki hama byahera bagasubira mu byabo iyo mu mahanga. Alex Nimbona, ndagushimye cyane kuri icyo gitekerezo uhaye abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga. Umunsi mwiza. Bwana Mucungakawa, rero dusubire ku gitekerezo cya Nkurikiyingoma, ati abarwana nibakoresha umutima bumvikane bave mu kurwana. Wowe urebye imikorere y'abariya bagabo bombi, ndavuga Vladimir Putin na Volodymyr Zelensky, urabona hari aho bazahurira? bafite aho bashobora, yego, buri gihe intambara yose intambara yose irangizwa n'imyumvikane. ariko rero hano kugira ngo imyumvikane ikaba ni uko hagomba kuba umwe akemera ikosa rye. iyo wemeye ikosa ryawe buri gihe hafunguka imbere yo kuvuganaho. Uburusi rero ntabwo bushaka kumva ikosa ryabo, kubera ko ntushobora gufata amasasu, gufata abasirikare, utera igihugu cyigenga nta mpamvu zigaragara ufite ngo ugitere, hanyuma ngo uvuge reka twicare tuganire tubisubireho. iyi fodaboro kubanza ukemera icyaha cyawe ugasaba imbabazi, hanyuma abantu bakumvikana. ibyo ngibyo rero kugira ngo bazabigereho ni ikibazo gikomeye, kubera ko muri iyi ntambara urabona ko Ukraine iri kurengana. Kandi Alex Niyimbona aravuze ati kugira ngo igihugu gitere ikindi izuba riva isi ye gutabara, ibyo bintu ati ntabwo ari byo. Mwebwe aho muri Ukraine abaturage ubonana nabo, abo muganira, abanya Ukraine bakiriye bate iki kintu cyo kudatabarwa? muri Ukraine rwose byatunguye abaturage cyane. Urabona ni intambara yabatunguye cyane, kandi ikintu cya mbere kibabaza ni uko ari abarusi babateye. iyo utewe n'umuntu utari waratekereza ko atari umuntu udashobora no kugutera, bigutera ibibazo byinshi. daboro ugatangira gutekereza uti ikintu nakoze ikibi, ndamukoreye ikibi kugira ngo antere iki. ikibazo umuturage wa mbere yibaza. icya kabiri ni uko n'abandi baza kugutabara usanga nabo abenshi uzi ko bakoranaga n'abarusi, nabo usanga nabyo byarabatunguye. ubona ari abanyaburayi, ari abanyamerika, uzi ko bakoranaga cyane, bari bafitanye cyane amatekano menshi n'abarusi. kugira ngo bafate icyemezo cyo guhana abarusi, babonye ko nabo bafashe ibyemezo vuba vuba,
ariko nubwo bidahagije ariko rero mukamenya nuko bashimira yego abaturage bano bifuza ko bakora byinshi kurushaho bakabafasha kurwanya abarusi bakava muri aka karengane. uvuze yuko nta muntu wari wakeka ko iyo ntambara yaba, unyibutsa ibyo nabonye kare nasomye ntegura kino kiganiro, bavuga ko hari abantu benshi aho muri Ukraine bakoresha ururimi rw'ikirusiya nk'ururimi rwabo kavukire. iyo rwose nta kibazo cyari kibiteye. abantu benshi bavugaga mu kirusi, hari abantu benshi bavuga mu kirusi. hari n'ibiganiro byinshi byacaga hano ku mateleviziyo abantu babaga mu kirusi. hano urebye nko mu gice cya esiteside benshi bavuga mu kirusi. ariko rero ibintu abarusi bakoze ntabwo kuvuga ko abantu hano bakora ikirusi, ibintu bakoze nta byatumye ahubwo tuza influence y'ikirusi yari hano igabanyuka. Mu yandi magambo, intambara iramutse inarangiye byasiga igisa n'inkovu cyangwa se ibikomere cyane ku banya-Ukraine ku buryo ikirusiya cyangwa se n'uburusiya butakongera kuba umuvandimwe nk'uko byari bimeze. kuko hano ikintu cyerekeranye n'uburusi cyaranzwe cyane cyerekeranye n'uburusi icyo ari cyo cyose, yaba ari igikoresho, yaba ari ikintu icyo ari cyo cyose, yaba ari umuntu. n'abantu benshi baranganye, hari abantu kandi bavindimwe, kuko urebye muri make hari abasirikare b'abarusi baje kurwana kandi hano bafite bene wabo baba hano ibaze kuza kurasa mwene wanyu. ibintu bitumvikana. Naho mu baturage ubwabo ho bimeze gute? nta gusubiranamo guhari ko kuvuga ngo aba bavuga ikirusi, aba bavuga Ukraine ngo babe barebana ingwe? kugeza ubu ibyo bintu ntabwo bigaragara. kugeza ubu abantu ahubwo bariterateranyije bishyira hamwe kugira ngo barwanye donko iyo ambayisoma y'abarusi. kugeza ubu nta bintu ntibigaragara rwose, ahubwo usanga n'abantu benshi bavugaga ikirusi cyangwa baziranye basimpatizaga uburusi, ahubwo ubona barahindukiye bateye umugongo uburusi kwa. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. ikiganiro ni muri Isanga. umutumirwa wacu ni bwana Hoshirel Mucungakawa, ari i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine, aho amaze iminsi irenga 26 yikika intambara uburusiya bwashoye muri icyo gihugu. mu kanya turagaruka tureba nanone ibijyanye n'iyo ntambara, ariko twakire Comme Miburo ku murongo wa telefone. Comme Miburo, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Yego, muherereye he Miburo we? Nitwa Miburo Comme, ndi mu Mutoyi mu ntara ya Gitega mu Burundi. Ni ikibazo ni igitekerezo? Icyumviro cyane kuri ntambara yo muri Ukraine n'Uburusiya. Niyumvira yuko Uburusiya ku bisanzwe yego hariko harapfa abantu benshi muri Ukraine, ariko ubiravye Ukraine yinjiye indani mu Burusiya. Igitekerezo cyawe uragitanze, ariko ntabwo mbashije kugisobanukirwa neza. Wihangane nongere nkubaze, sa nk'ukinyuza mu magambo magufi kugishyikira neza. Mu magambo magufi je ikintu novuga, ku bisanzwe irya ntambara je ndayitahura. umuntu wari wese yakunda Uburusiya cyangwa yakunda isi, uravye ivyo isi igezeko, Uburusiya na Ukraine, irya ntambara nta Murusiya n'umwe atofasha Abarusiya kuyigwana, kuko ni ukuvuga Ukraine igiye muri OTAN
ingorane yavutse ku isi yose ni ukuvuga bijya ntambara zose ziraba muri afurika urabye nko muri libiya ukaraba nk'intambara yabaye muri aziya muri za iraki urabona otane yarimwo igwana uburusiya buvuga ati ibintu bireke mugabo biranka baguma ibihugu babitera kandi urabona ko n'ubu byasambaguritse urabye rero otane ari igifata ingingo ku isi yose ni ukuvuga afurika yoyo ija mu kiganza ca otane ni ukuvuga twese turifuza yuko uburusiya ntidushaka intambara ariko uburusiya turifuza yuko buja mu biganiro na Ukraine ariko ibiganiro atari iby'uko uburusiya bwemera ko otane yinjira muri Ukraine kuko Ukraine igiye muri otane ni ukuvuga uburusiya buzoba bukikujwe na otane nzima urumva nta saganizo buzoba bugifise nta ngingo buzoba bugifata afurika yoyo tuzoca dusubira mu gikoroni ca kera je niko ndabibona muri antonga niko bibona ariko tubanze tunasobanura neza ko ari wowe ubibona gutyo iyo uvuzaga ngo turifuza ubwo ni wowe wenda n'abandi mu bitekerezo kimwe ariko ntabwo muhagarariye abantu bose kuko abantu bose bafite ibitekerezo bitandukanye ariko ndashaka kukubaza wowe uramutse ufite igitekerezo gitandukanye n'undi muntu uwo muntu akakurusha imbaraga akagutera ati emera ibyanjye atabanje kukuganiriza ibyo biganiro uvuga ngo bibeho wakumva bigushimishije oya ntibyoshimisha ariko urabye imbere y'uko ijya ntambara iba haraba ibintu bimeze nk'ibiganiro uburusiya burajana impapuro zerekana ibyo uburusiya bwifuza kuri Ukraine kugira ngo ntihagire intambara iba urumva umaze kubona yuko uriko uravogerwa nawe uri umuntu w'umugabo ukabona ku irembo iwawe hagira hashinzwe ibirindiro by'umwatsi bishoboka nawe uwo mwigize inyuma byanze mu by'ibiganiro kuko ubanze kumureka kwinjirana bisigura yuko haragira igihe usanga yahugose atasaganirizo ofisi nawe ubundi umwasi ntiwo murindira ngo akwinjirane indani ahubwo umugwanya akiri ubonye agira kwegereza umuryango iwawe uwo mugwanya atarinjira ngo have agutsinda ko umuryango wawe kandi warufite uburyo bwo kumugwanisha noneho niba mbyumva neza icyumviro c'abarundi cyangwa n'icyumviro c'abanaka icyumviro cy'iwanje bagateka iwanje noneho niba mbyumva neza uravuga uti Ukraine nayo aho kugira ngo irwanire ino ntambara iwayo nayo nishogoshere ijye Moscow itangire isuke y'urusasu oya je nta ntambara nshyigikiye icyo nshyigikiye n'amahoro muga amahoro adahaza umwe ngo ahohotera uwundi canke uca usanga isi yose yamaze guhengamira kuri otani twese tuje mu kiganza ca otani urumva otani cyari gifise umuntu ayivuguruza ifata ingingo ikija mu ngiro ku by'ukuri namwebwe murabibona yuko isi imaze kuja mu kiganza ca otani uyu munsi duteye ngaha ho baho nyene oya ntabwo tubibona ariko reka twubahe ko ari igitekerezo cyawe ariko byumva kandi ngushimire cyane rwose ko wahamagaye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga bwana Miburo umunsi mwiza murakoze cyane ndabashimiye nanjye ariko murakoze kandi kuba muhijama abantu bose natwe turabikengurutse yego radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri Sanga turacyafite indi minota 20 reka dusubire ku mutumirwa wacu bwana Mucungakawa urumvise ibitekerezo binyuranye by'aba bantu hari icyo bivugaho nagira mbivugaho ku kibazo cyerekanye na otani bavuga dufate nk'ibihugu byo muri ibihugu Baltike bifitanye mu mupaka n'abarusi biri muri OTA hashize imyaka irenga bigiye kugera ku myaka 10 biri muri OTA ese hari ibihugu cyangwa Polonye cyangwa ibindi bihugu muri gihugu imyaka bimaze muri OTA hari igihugu kigeze gitera ikibazo uburusi ubona uko biri muri OTA kuki bagomba gukeka ko niba Ukraine igiye muri OTA uburusi ugomba kugira ikibazo naho ku byerekeye kuba intambara yava mu marembo ya Ukraine ikigira hirya gato byo urabivugaho iki iyi ntambara urebye intambara yo muri Ukraine urebye ni intambara itagombye kuba muri make nta mpamvu zigaragara rwose zivuga ko
iyi ntambara yaba yarateguwe cyangwa intambara yaba yaravuzwe cyane ishobora kuzaba. Ni ibintu byatunguye isi yose. Urebye n'ibikorera kuri isi yose ukuntu isi itangiye guhinduka, biragaragaza yuko ni ibintu bitari byateguwe. Reka twumve na Donatien icyo abivugaho. Kuvuga rero ko izajya hirya no hino, nta muntu wabitegura ngo abivuge ko biganira gutya. Reka twakire na Donatien twumve icyo avuga kuri iki kibazo. Donatien, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ariko uri ahantu hari urusaku, usa n'ujya ahantu hatuje kugira ngo tukumve neza. Halo? Turakumva. Nagombye. Nagombye kubaza ku kibazo cerekeye impunzi zo muri Ukraine. None nk'ubu Ukraine iriko irategura iki kucerekeye gufasha izo mpunzi uravye intambara iriko iraba? Ntabwo wenda inzego z'ubutegetsi zo muri Ukraine twazihagararira, cyo kora turi kumwe n'umuntu uri muri Ukraine yatubwira ibyo abona kuri tele, akatubwira uko byifashe. Bwana Mucungakawa, hari icyo ubona leta irimo gutegura gufasha abahunga? Muzi ko Ukraine ari mambure ya komite ishinzwe kurinda impunzi. Hano rwose hari organizasiyo nyinshi zishinzwe kurwana ku mpunzi. Umuntu wese yiyandikishije ufite icyemezo cyo kuri impunzi ufite uburenganzira bwo kubona imfashanyo. Baranagutelefona, baranagushakisha kugira ngo uboze niba hari ikintu ubuze ngo bagufashe. Niyo mpamvu ngende kuvuga ibyambayeho, ni kuvuga ibyo nzi, nabona ibyo nabonye n'ibyo nzi ku bantu nzi tuziranye. Niyo mpamvu uri impunzi legale, uri mu mategeko legale hano ufite, yego ntabwo navuga ko ari protection maximum, ariko rero hari n'ifite ni protection rwose irahari. Binyibukije ibyo wigeze kuvuga uti imodoka ziragenda, uti abarinzwe umujyi wa Kiev urarinzwe, bituma nibaza ibyo ndimo mbona ibisasu birimo bigwa ku mijyi, birimo bisenya amazu. Ibyo bintu bishoboka bite kuba abaturage bagenda gutyo, imodoka zinyuranamo? Ushatse kuvuga ko ubucuruzi mu by'ukuri bukomeza nubwo intambara irimo kuba, abantu barahunga abandi bagakomeza gukora akazi gasanzwe? Ubucuruzi nk'ubu ntibugenda. Ikintu gikora ni amangazini y'ibiryo na za farumasi z'imiti n'izindi entreprise zikenewe kugira ngo abantu bakomeze kubaho. Nk'imiganda ikora ibintu bikenewe vuba vuba, nk'imiganda urabona nk'imiganda yerekeranye n'ubworozi, amagomba kuzana amata muri magaze, imigati igomba kuza, ahantu hari depo z'imboga bagomba kubizana. Kumva ibyo birakora rwose. Naho nk'ubucuruzi busanzwe byo biracyafunzwe, n'amabanki aracyafunze. Hanyuma iyi minsi 26 nk'uko twabivugaga irashize, abantu mbere batekerezaga ko bakurikije imbaraga igihugu nk'Uburusiya busanzwe bufite, ko abantu babitekereza, abantu benshi bibwiraga yuko intambara itari bumare iminsi 2, ariko mu buryo bugaragara ino ntambara imaze igihe kirekire. Byagenze bite?
kugeza ubu nicyo ubu bita twakwita nka fenomene ikremye, mbese n'abarusi byarabatunguye, ntabwo bari bazi ko hano abantu bashobora kwihagararaho bakerekana yuko ingabo z'abarusi barataga ko ni ingabo zikomeye cyane, byerekanye yuko rwose iyo umuntu yihagarariyeho niba wavuga ngo uri umururu ingabo z'abarusi zirakomeye, ariko byerekanye yuko hano ku butaka rwose umuntu guhagararira ubutaka bwe ashaka kurwanira ku butaka bwe, kumutsinda birakomeye. Byerekanye yuko n'abarusi bashatse intambara bazanye hano muri Ukraine, wagira ngo n'ibintu batari bateguye, mbese wagira ngo bagira ngo ni igihugu, bagira ngo batetse ikirere, bagira ngo ni igihugu gisanzwe, bazaza bakisanga nta kibazo bazagira. Ariko rero basanze hano, uzi ko Ukraine imaze imyaka 8 mu ntambara iri kurwana n'abarusi, bari muri sud separatiste bafashwe n'abarusi. Ndumva iyo myaka 8 itarabaciriye ubusa, kuba barashoboye kwitegura, baratangiye baramenye uko abarusi barwana. Hiyongeraho rero n'icyo cyifuzo cyo kwirwana, cyo kuvuga uti ngo nta handi mfite njya, ningira ubwoba nzapfa, ninkagira ubwoba nshobora gukira. Mu buryo bugaragara ku rugamba, ibyo mushobora kubona, hari igihombo ingabo z'Uburusiya zishobora kuba zaragiriye muri Ukraine ku buryo bugaragara, abantu bavuga bati barahakubitikiye. Ukurikije ibyo abantu bavuga, abantu begereye aho barimo kurwanira, bavuga yuko abarusi rwose bahatakarije abantu benshi n'intwaro nyinshi, ku buryo n'ubu mu minsi ya nyuma, nk'iminsi ya nyuma tuvuge nk'icyumweru gishize, biragaragara yuko indege z'abarusi zaragabanyutse mu kirere cya Ukraine, indege zaragabanyutse, kubera ko hano Ukraine rwose babafatiye ibyemewe, ukurikije ibyo bafite, intwaro zabo bafite, bakanze abarusi bagize ubwoba. Indege mu kirere zaragabanyutse, uretse ko bakoresha biriya bibombe biturikira barasira kure. Niho iki kibazo tugifite hano muri kirere tugifite. naho ubundi ibyerekeranye tagitike yo ku butaka abarusha byarabananiye rwose, ku butaka byarabananiye kugira ngo begere imbere ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo bo muri iki gihe barimo barashisha indege cyane kurusha uko barasira. Barakoresha za misile de longue portée n'indege zimwe na zimwe, ariko mwabaye nkeya ko zaragabanyutse mu kirere rwose. Naho se Ukraine aho ngaho hari ubwo yigeze igerageza kuvuga iti natwe reka twoherezeho ibisasu ku Burusiya cyangwa dutere be kudutera tujunjamye, natwe reka turebe uko twabasanga ku butaka bwabo tukabagabaho ibitero nk'uko babidukorera? urebye ukurikije ibyo abantu bavuga, baravuga yuko iyi ntuza tekinike ikirere ikoresha ni tekinike efektive, ntabwo ishaka gutakaza abasirikare bayo benshi. Abasirikare b'abarusi ni benshi kurusha abikireni, kujya gukora avantire mu gihe kwata kuzita abasirikare, kandi bararwana kuri za foro nyinshi.
kuva urabona bararwana hano muri dambasi, bararwana hano muri noro esi, bakarwana muri side esi, bafite za foro nyinshi. Kugira ngo udapfisha abasirikare bawe ubusa nubwo waba ufite indwara zihagije, ariko burya icyangombwa mu ntambara ni ukurinda umusirikare wawe. naho batandukaniye n'abarusi. Abarusi benshi barapfa kubera ko ubona ari abantu dezoruganize kwa. Tugaruke ku myitwarire y'ubuyobozi bw'igihugu cya Ukraine muri iyi ntambara. Ejo narimo ndeba Perezida Volodymyr Zelensky arimo guha imidari abasirikare bakiri ku rugamba. Ubundi imidari itangwa ngira ngo urugamba rwarangiye, ariko iby'igisirikare simbizi. Imyitwarire y'ubutegetsi bwa Ukraine ifite ingaruka ki mu maso y'abaturage? Abaturage barabona bate ababari imbere babayobora muri iki gihe? Kugeza ubu abenshi bishimiye uko ubutegetsi bitabira ibibazo biri kuvuka. Niyo ubona ngo yahaye abasirikare ni ukugira ngo atere inkunga, ashimira abasirikare nk'uko ukubona hari abasirikare bose hano bakoreye ibikorwa, ubona ari ibikorwa birenze kapasite y'umuntu. Niyo mpamvu ni uburyo bwo kubatera inkunga, byo kubafasha, byo kubongera icyo bita kuraje kugira ngo bakore kurushaho. Ariko ubundi muri make abaturage bishimiye uko ubutegetsi uko ubutegetsi bugendesha intambara. Ibikorwa yego ntabwo bihagije, ariko rero baragerageza ukurikije umunye bafite. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri Sanga. Turagenda tugana ku musozo, mu kanya turagaruka dusoza, ariko reka tubanze twakire undi muntu kuri telefone washakaga kugira icyo avuga mu kiganiro muri Sanga. Bwana Niyomugabo, ikaze mu kiganiro. Murakoze. Uherereye he Niyomugabo? Mperereye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo. Ni igitekerezo watangaga cyangwa ni ikibazo? Ni ikibazo. Yego. Ikibazo ni uko nk'ibiribwa hano, ibicuruzwa byose hano mu Rwanda byahenze, bakitwaza ngo intambara ya Ukraine, ntabwo tuzi impamvu. Yewe, icyo kibazo ntabwo kiri aho ngaho gusa, na hano muri Amerika esanse yarazamutse. Esanse yarazamutse. Ibintu bijyanye n'ubucuruzi n'ubukungu bw'isi hari ukuntu bigenda bigira aho bihurira. Sinzi niba hari ikindi kibazo wendaga kubaza uyu mutumirwa by'umwihariko. Ikibazo twavuga ni uko ibintu nk'ibyo ngibyo baba barabihenze, barabizamuye. Tubona nk'ubuvugizi bwakorwa ari uko bakongera imishahara y'abakozi, kugira ngo, kuko nk'ubu ngubu urakorera amafaranga, wajya guhaha ukabura icyo uyahahamo rwose. Urakoze cyane Bwana Niyomugabo kuri icyo gitekerezo utanze. Gusa nkubwire yuko iyo havutse intambara nk'iriya ku isi, hari uburyo bisa nk'ibihungabanya ubukungu, cyane cyane ko bishingira ku bucuruzi bwa esanse, bigashingira ku bucuruzi bw'ibindi bintu by'agaciro bihanahanwa n'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Hanyuma bigatuma habaho impinduka
muri urwo rwego. Mugenzi wanjye hariya anyibukije ko hari n'ibihano bafatira Uburusiya byose bigenda bigira ingaruka ku bukungu bw'isi. Ubwo rero aho mu Rwanda kimwe n'ahandi hose ibintu bigenda bizamuka kubera ino ntambara, ni ukwihangana. Bwana Niyomugabo, urakoze, ugira umunsi mwiza. Bwana Hoshideli, rero Niyomugabo ati iwacu hano ibintu byarazamutse, aho ngaho bimeze bite? Ibiciro byagumye uko byari bimeze cyangwa naho hari ukuzamuka kw'ibiciro? na hano ni uko rwose, hano ibiciro byarazamutse. Byerekeye sirite ibintu byerekeranye n'ibintu bya ngombwa mu buzima, ari ibiryo, ari imiti, ibiciro byarazamutse. Ariko hano birumvikana kubera ko hari ikibazo cya logisitike, kugira ngo babigeze mu mangazini, babigeze bazana ibiryo bazana imiti muri farumasi, urabona ntabwo byoroshye kwa urabona n'ibintu byinshi. Urabona ko hano nta aeroport n'imwe ikora, kugira ngo bazane ibintu ni ikibazo. Babonye hari za poro hose no kipe hari intambara, kugira ngo ibintu bize ni ikibazo. Hano wenda umuntu yabyumva ko hari ikibazo logisitike, ariko rero ibiri hano imbere muri Ukraine baragerageza kubitanga. N'imfashanyo ije iragera hano i Kiev no mu yindi mijyi birewe nabi, ku buryo imfashanyo ziri kuza nyinshi, ku buryo usanga abaturage bafashijwe cyane, barafashijwe cyane byerekeye nko mu biryo n'imiti. Muri magazi ibiryo n'ibice byose hari imirongo myinshi, ariko rero urebye muri make nta muntu ushobora kurarusa. Mu gusoza rero, dore dushigaje iminota 2 gusa, urabona ibintu birimo birerekeza hehe? Yego nturi umuhanuzi cyangwa ngo ube wareba mu mbuto z'igihe, ariko ukurikije uko bibona mu igeno ryawe uko urimo kubigena, urabona amaherezo araba yahe? Urebye amakuru muri make, amakuru yavugirwa hanze, ubona hano ibintu bitoroshye. Warebye amakuru avugirwa hano ugasanga situwasiyo igana mu nzira y'uko ikibazo gishobora kuzarangira gishobora kurangira muri make mu minsi iri imbere, ukurikije uko abategetsi hano bavuga, n'abantu bashinzwe abasirikare n'abantu bashinzwe bareba ibintu bya gisirikare, bavuga ko ibintu bitazagwa muri igihe kirekire rwose, ko intambara ishobora kuzarangira vuba. Ahangaha rero niho abantu benshi, abaturage benshi bafite ibitekerezo bizarangira vuba cyangwa bizamara igihe kirekire. nta shime yerekana yuko uriya ruma ushobora kuvuga uti birajya muri ubu buryo cyangwa birajya mu bundi buryo. Bwana Hoshideli Mushinga Kawa, ndagushimiye cyane rero kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Sanga, kandi mukomere cyane aho ngaho i Kiev. Namwe murakoze cyane. Slava Ukraine, Gereum Slava. Yego nshimire na mugenzi wanjye hariya Dieudonné Cyubahiro, ndetse na mugenzi wamufashije ku buhanga bw'ibyuma, nibo batumye aya majwi abageraho. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Turasubira mu kanya mu makuru tubagezaho saa 12.